Mesisi Enkai taa iltung'anak loing'orita, mesisi Enkai oleng' aaji Mark Mayiana natadewuo nanyorr olaitoriani ara olaranyani losinkolioitin lenkisisa. Nanu taa ilo ng'olilo oipotitoi te social media ilalashara lainei oshomo oloisula. Naa ayieu nang'as airorie ele tung'ani oji oloisula. Oloisula inyorr iyie vita nenyorr sii masifa nimba sii indueta amu iyie taa oorita nainei mee nanu oorita inonok. Tang'asa tayiolo ajo yiolo peekipwonu aapik enkolong esiai ino entariki nikitii. Yiolo peelotu Paul Siria iyie likitiakaka pala Paul Siria meeu. Paa kanyoo naa tenakata incho ena pee iyiolo duo intiivini pookin mpaka kila mahali nitii kiarita. Amu imba ake duo tenakata ncho amu nkaraki atayiolore lelo tung'anak. Oshomo oloisula, ming'asasa aarikino nabo ajo nanu oifundisha ntae ormusiki mpaka ometaa iranyita tenakata nji. Keifaa peekintonto heshima oleng. Entang'asa entayiolito ajo yiolo enopa olong paajo kipwonu aariku Paul Siria meeu enewueji maetu aarany tenebo natolikio ntae pookin, metii olaranyani litu aliki. Ayiolo ake duo ajo iurere ntae amu ijitoto ntae ailepa, nailepa taatoi amu agira Enkai ailepie. Niina naatoi mbaba, kanyoo toi? Lelewa lang alafu iyiolo enkae toki, entayiolo taata ajo yiolo paashomo nayiolounore lelo tung'anak neomom Enkai ake, Enkai naishoo omom openy, mee oltung'ani. Nagira sii aitumia nkishu ainei, agira aitumia mpisai ainei paatum lelo tung'anak melelek toi. Etii gharama etii omom Enkai. Kake ayieu naikilikuan oloisula, yiolo ina ng'ole nijo ainyoo olaarani loondueta, nashomo aarr indueta ooltung'anak, metii nanu endueta oltung'ani nataara. Nemetii aikata oltung'ani laisuiyia esiai enye amu iyiolo ninye nanu te maisha ai pookin maata wivu. Maata nanu wivu. Pookin enaiko kagira aing'oru enaiko paipang'ie keon aipang'u aaku olaranyani sidai, aaku olaranyani oning'o. Ero mee tene taa aiterua ormusiki, mee tene aiterua arany, mee tene aiterua arany enaa iyie laiterua arany ng'ole paa kilotu tenakata nche aaku iyie duo oitepepe enkutuk naleng airo. Ayieu naaliki ajoki tabarunye kijana, tabarunye taa wou pole pole. Yiolo ng'ole ina nijo ayiolo ajo esipa ira olchore lai, ias oshiake siiyie isiaitin naitaki ake sinanu naaret, naisaidiayie mpaka otaa olaranyani. Metii apa oltung'ani likintambuayie? Iyiok nkarn ang' iewuo aitik nikirik iyie intumoritin omekitayioloki saai. Kanyoo toi piiyata iyie wivu? Tadamu ajo etii apake entumo nabo nikishomoita iyiok oyie nijo kanyoo olaranyani kitok ogira aisifu. Nimba ina olong naleng ohomo ninye airura ijo aiba nanu olaranyani pookin ogira aisifu. Kanyoo piimba? Yiolo ena siai naa enkisiayiare kitii. Ero nemintoki aitijing' siasa atua eranyare. Ayieu nairorie orbarnoti lang Oshomo. Yiolo Oshomo naa olchore lai oleng. Ayiolo ajo olchore lai Oshomo naleng. Nayiolo ajo yiolo lelo maroo pookin mee Oshomo aata. Iltung'anak oogira aipaka Oshomo maroho amu meeta Oshomo maroho. Ayiolo ajo iltung'anak oogira aapare ainyal peinyalakini adake Oshomo pee mekiaku ilchoreta. Maa yiolo enijitoto taatoi mekure iyieu nikipwo tenebo nee sawa amu maara ake nanu oltung'ani nemalo aisijoki oltung'ani keon. Pookin entoki nayiolo tapala akeyie Enkai ncho iamua ninye Enkai amu iamua ninye Enkai openy. Alafu ero kanyoo oyie kanyoo piiyatata uoga? Yiolo entoki nikincho Enkai naa ina toki ake kincho Enkai. Enigero apake Enkai kincho hamsini naa ina hamsini ake kincho. Enigero apake Enkai itum milioni moja naa ina milioni ake kincho. Itu nanu alotu aibung' enkutuk nemikiimbung' ake siiyie amu yiolo ntokiting pookin naa Enkai naipanga. Ipanga Enkai nejo yiolo Mayiana nteenya ena, yiolo oloisula nteenya ena, yiolo Oshomo nteenya ena. Metii oltung'ani limipangakino risk, metii. Alafu yiolo kira iyiok ilaranyak leng'orr mekining'o. Naa iyiolo naa tenakata ncho amu idolta ajo egira olakira lai aipang'u aliooyu naa ina piinyototo aarr amu igira tenakata ncho aing'oru kiki piintrend. Igira aing'oru kiki pee ilotu enkoriong ai pee intrend. Maa yiolo entoki naaliki, yiolo ninye osinka lenkai ilaranyak Five Stars, Paul Siria lolo aranyak, shomo akeyie siiyie ng'oru amu isinka lenkai kining'u. Shomo ng'oru kake sii naajoki melelek. Ming'orr iyie enda anye ake duo tenkaji eyeyio nalo ariku lelo tung'anak. Ainosa gharama, ainosa gharama oonkung', ainosa gharama oonkung' nainosa sii gharama embene. Metaa mijoto arashu elelek olonyorr Enkai. Yiolo amu iewuo iyie eranyare oshi juzi
karibu tadua nkumok kake yiolo ake ninye tanakata nji mekure inairash. Yiolo apa entoki naasita nilikuwa nafanya kwanza mazoezi, nijijue, nijiweze na nimuombe Mungu sasa aniwezeshe peebol mlangoni ainei nalo dukuya. Mara yie nanu oltung'ani yoyote beef. Eng'onaiko ake sinanu keon agira aing'oru, enkoitoi ake sinanu nagira aing'orunye maisha ai nake nanu atii. Matii nanu esiai olikae tung'ani. Namajito paas enduata olikae tung'ani. Namaaraki oltung'ani yoyote esiai enye. Yiolo nanu entoki naasita nabo ake osinka lenkai. Nabo ake agira aing'oru enaiko paitoboa. Agira aing'oru enaiko pamamooki aaku aranyita pesho. Agira aing'oru enaiko peebol Enkai mlangoni ainei omayianat. Agira aing'oru enaiko pailep. Maata nanu enkae siai oltung'ani. Naa olchore lai Paul Siria, ayiolo ake ajo lazima utaona hii interview. Wewe usijali. Najua nimetumia gharama mingi kukupata, tuwe marafiki. Na wewe pia umetumia heshima kubwa kuja mahali kama hapa. Na karibu yesiai. Karibu mara esiai. Nemen ake. Yiolo Kenya Taveta, ajo penyo Kenya makiata ake esiai nikiata mwezi wa 10. Kiata ake esiai nikiata nakop. Naa penyo taa Kenya melo aaku esiai ai nanu. Neeku aomon nanu iltung'anak lenkai, iltung'anak laing'orita tene, ilchoreta lainei, olchore lai olaranyani Anthony Kipambi, aitambua naleng. Amu ayiolo ajo ira yie olchore lai sapuk. Bung'aki ake yie enkaina maata ake yie olchore. Tapala yie iltung'anak nteiro amu maata nanu beef oltung'ani, elo nye Enkai aitashe Kenya ake tesipata. Neeku aitoomon nanu ntae pekiponu ake aibung' enkaina tina mwezi wa 10, nikiponu aibung' enkaina. Yiolo ena siai nikiasita tarehe 22 naa enoosinka lenkai loo Paul Siria olalashe lang Lazaro. Neeku aitoomon ntae pookin, ntae mataas esiai. Enikitadua sii yiolo tarehe 21 maapetii aret lelo ojo oshumu olosula. Yiolo tarehe 22 nikiponu aret Lazaro Molel o Paul Siria. Neeku maata nanu nkumok, airoroki ntae pookin. Nawapenda sana. Na Mungu awabariki. Na kama wewe unategemewa kwenu, na Mungu akufungulie milango ya baraka. Mungu leo akasikie sauti yako na akufungulie milango ya baraka. Ayiolo ajo yiolo tung'ani leng'or tufanikiwa negol maisha. Neeku yiolo entoki naomon Enkai, mekitoboloki Enkai enkoitoi, ning'orie siye keon, ning'orie lalashera linonok kunyinyik liking'orita, ning'orie oltung'ani nkera inonok. Neeku maata nanu Enkai metamayian ntae Enkai oleng. Amen.